Satsho sangena mbukeli ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo emva kokuba kaloku eyokuqala sithe nqwam really sagqiba ngayo. Nangeke amanqaku ngathi uwalindele kule yure ezisematheni zemidlalo ezikhatshwa kaloku lidlwano-ndlebe isimo sezulu ndibala ntoni na. Masikhabele siye ezimpondweni. Ndimlo ukhalosa kalubisi unonkanyezi le yinkanyezi nomsantsa phakathi kwezinye. Andiyami ndedwa ke mbukeli ukhona uMamtshali. Siphinde sikubingelele mbukeli, sikubingelele uma ngabe usanda kungena lava ekhaya jikelele kuleli ihora lethu lesibili. Elokuqala ke mbukeli hayi sishaye saliphephetha impela savala ngalo salibeka le njengamanje ke sesidinga idalo naleli elesibili. Kanti ke njengenjalo uma ngabe sesingena ehoreni lethu si on phezulu kwehora siye siqaleke ngehamba phambili ke singene kuzo. Urhulumente wakwaSirayeli kunye neHamas bavumelene ukuba baza kuzimasa imfazwe kangangeentsuku ezine ukuze bakhulule abantu abangama-50 ababethinjwe eGaza. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam Ikhona, ndiyimvumi. Ze nihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Uhulumeni kwa-Israel kanye neHamas bavumelene ngokuthi bazomisa impi izinsuku ezine ukuze kuzodedelwa abantu abangama-50 abathunjiwe eGaza bese kudedelwa naba-150 basePalestina ababoshwe kwa-Israel. Okhulumela umengameli wakuleli uVincent Magwenya uthi uhulumeni uyasemukela lesi sivumelwano seyinhlangothi zombili. We have, as soon as possible, a humanitarian ceasefire so as to alleviate the levels of distress that people who are injured, people who are in hospitals, families who are in need of food and water are able to access all of those amenities and those necessities. It's a development that we recognize as quite key, and it's a theme, it's rather a development that aligns very well with the theme of yesterday's gathering of BRICS leaders who all called for a ceasefire and a humanitarian ceasefire and a focus on reaching those who are in need. We therefore commend the state of Qatar, the United States government, as well as other parties who have been quite instrumental in arriving at this point. Umcebisi wezokhuseleko wesizwe sakwaSirayeli uthi ukhululwa kwabathinjwa phantsi kwesivumelwano sethutyana phakathi kwayo iSirayeli kunye neHamas akuzokwenzeka ngaphambi kokukhawuleza. Ingxelo yephezolo ilandele isivumelwano sayizolo phakathi kweSirayeli kunye neHamas malunga nokuphelisa kwemfazwe eGaza ubuncinane iintsuku ezine. Oku kuya kuvumela uncedo nokukhululwa kwabathinjwa abangama-50 ababanjwe ePalestina ngokutshintshananisa nabathinjwa abali-150 basePalestina abavalelwe kwaSirayeli. Ikomiti elibhekele imigomo kubhange ngodla lizohlangana namhlanje ukuze lithathe isinqumo ngemalimboleko, kanti ke lesi sinqumo sizomenyezelwa namhlanje. Lo mhlangano uza emva kokuthi yenyukile imali ekhokhwa abathengi uma ngabe beboleka imali emabhange ngomandulo, kanti ke amabhange kuningi okumele ukuthi akubhekisise ngemva kwalesi sinqumo. Umongameli uCyril Ramaphosa uvule isikhululo esitsha sabakhenkethi sikaNelson Mandela eThekwini. Umongameli uCyril Ramaphosa uvule isikhululo esitsha sabakhenkethi sikaNelson Mandela eThekwini ngonyaka ka-2019. Inkampani iMediterranean Cruise yangena kwisivumelwano sentsebenziswano sikarhulumente yabucala noTransnet ukunyila ukwakha nokusebenzisa isikhululo esitsha sokuhamba ngenqanawa kwizibuko laseThekwini.
Abanye abahlaziyi bezombusazwe bathi isifiso se-DA kanye ne-EFF sokuketula i-ANC okhethweni lwangonyaka ozayo sifana nephupho. Ngemva kokuqokwa njengomholi we-DA ekuqaleni kwalonyaka, uJohnston Hazen wagcizelela ukuzibophezela kweqembu lakhe eketuleni i-ANC esikhundleni okhethweni lwangonyaka ozayo. Wafunga wagomela-ke ukuthi i-DA izohlakaza lokho akubiza njengomfelandawonye we-ANC kanye ne-EFF. The day that an ANC-EFF government takes over, it will be doomsday for South Africa. And let me tell you, EFF doomsday will make the collapse of Zimbabwe look like a dress rehearsal. Yize kunjalo, kepha umholi we-EFF uneseluleko kulabo abangakaze bamcabange njengomengameli wezwe. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Abanye-ke abahlaziyi bezombusazwe bathi okwamanje iNingizimu Afrika engabuswa yi-ANC isafana nephupho. All of the political parties, even the tiniest of them, that will be contesting the 2024 elections, see themselves as the next government. So in the argument by any other party that they see themselves as the governing party, there is nothing there actually. Osombusazwe bangaba nezifiso zabo, kepha-ke isiyobanjwa eshone nayo okhethweni lwangonyaka ozayo. Ikomiti ezobulungisa eParlamente izakwenza isindululo sokuba iParlamente mayivotele ukususa ijaji edla umhlala phansi uNkola Mutata kunye nejaji enqunyanyisiweyo kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni uJohn Hlophe. Usihlalo wekomiti lezobulungiswa uBulelani Magwanishe wethule lesi sinqumo ekomitini. By a majority view, we will recommend to the National Assembly that Judge John Mutata be removed from office. The committee by majority decision will recommend to the National Assembly that Judge President John Madlawaise Hlophe be removed from office. Ngaphambi kokuba lenze lesi siphakamiso ikomiti licele abezomthetho eParlamente ukuthi balinikeze umhlahlandlela. Ikomiti belifuna ukugwema ukuba necala enkantolo. I was at a limited role, but I'm very happy that limited role we exhausted it to ensure that there's procedural fairness. Wonke amaqembu ngaphandle kwe-EFF athi lendlela ekomiti eyilandelile ilungile. It's a very wrong approach which we are taking as this committee, where we just refer the matter to the National Assembly to recommend for the removal of Judge Mutata, and the person has shown even remorse by paying that money, and he's a retired judge. Where is Ubuntu? I mean, to just deal with the Africans like this. Amanye amaqembu awahambisananga nalomuzwa. I don't think it would be fair or accurate to at this stage assert that this committee acting on behalf of the National Assembly has not properly dealt with the matter procedurally. I-EFF iphinde yaphikisana nesinqumo sokukhipha uHlophe. Ithi wonke amacala kumele eqale equlwe enkantolo. Isakhungathekile imindeni yabafundi abathathu basemdantsane eEastern Cape abadutshulwe bashona ngesonto ebusuku ngesikhathi beyilungiselela ivivinyo zokuphela konyaka kanti kwembula kwembeswa kumfundi wesine. Akwaziwa ukuba yintoni unobangela wesisehlo. Usapho lukaLukunye kunye noUmen Ndambiyane luthi ludandathekile. Bebebonwa njengabantu abanophuhlisa ekhaya. Mina ndifuna lo muntu uyenzileyo lento abanjwe and get what is coming kuye, because kaloku akhangabuza ngokangena kwabantwana uveke wangena nje wangena kowokuqala eminyango wamdubula straight up. So andifuni abe lapha emphakathini, akadeserve balapha emphakathini tu. Ukanti nabafundi nabo abekho kwimeko entle. Andikwazi nothini but akamngeli nangoku because bengabantu abasondele kakhulu kum. Benhlala nabo bebehlala ekhaya beberende ekhaya. Bengumuntu bengadubi eklasini bengasokolisi
yonke into eklasini ibe right kuye. Isebe lezemfundo ephondweni lithi lijonga indlela zokuncedisana nezintsapho. Kuba esaziwa lo muntu wenze lonto, kufanele into bani law enforcement agencies selezimthathile xa kungoku. Kukwatyalwe onontlalontle ukuze baqhube inkqubo yentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Ngaphambi kokuba niphume babukeli niye kwiindawo ngeendawo kumakhaya ngamakhaya emsebenzini naphina apho niya khona qiniseka into yokuba nixhobisekile ngesimo sezulu. Kwaye ke mbukeli uSouth African Weather Services ukhuphe izilumkiso kwiingingqi ezithile. Rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Njengoba bengithemsile ke mbukeli ngaphambi kokuthi siye ekhefini ukuthi ke sinesivakashi. Lesi sivakashi ke sizoxoxa naso mayelana nokuthi kunomcimbi wamafilimu wamazwe ngamazwe, iSoweto International Film Festival ehlelwa ngabakwa Hollywood, ifestival yamafilimu ke yamazwe ngamazwe lapho abadidiyeli bamafilimu nabakhi bamafilimu baseNingizimu Afrika bezoshiyelana khona inkundla bethula imisebenzi yabo emhlabeni. Namcimbi ke mbukeli uzobeka abenzi bamafilimu abasafufusa emathubeni ukuthi phela baxhumane futhi ke busize abenzi bamafilimu abayimele ukuthi baxhumane nabasabalalisi, abahleli, abagunyaziwe kanye ke nabatshali imali. Lo mcimbi uzoqala ke namhlanje kuze kube lempela sonto futhi ke ubhekwe njengamehla abomvu lawa. Uxoxayo kabanzi ngalo mcimbi ukhona kumgqugquzeli walo mcimbi lapha ezindlini zomsakazo uDr. Zamaqambi. Dr. Sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sikubingelele kakhulu, siyabonga ubani sicela ukuthi size nabo bonke ababukele ekhaya. Bengeke sihlale singanicela ukuthi nize phela ngoba besifuna ukuzwa ngale Soweto International Film Festival. Ngisacela nje ukuthi uthi nje qaba uchazele nombukele ekhaya ukuthi yini le Soweto International Film Festival. iSoweto International Film Festival ingxenye ye-Soweto Festival. iSoweto Festival njengoba sensazi ina 40 years yona. Ilogo iqhubeka. Iyaqala ngo1983 ngo-late Adele Lucas. But uthe mayishona yena and then sathatha over thina 6 years back. Saqala ke yona iSoweto International Film Festival. So sangeza iFilm Festival ngoba ibingekho kuyona nokunye. So this year siye banenhlanhla kakhulu ukuthi sizobe sinabantu base Hollywood abakhona la eMzansi. Abantu abafana no Second abazobe bekhuluma ngokulontsha a big film ezobe isenziwa khona la eMzansi ebizwa ukuthi Alpha and Omega no Sir Jeff bonke bakhona sebe la together and then ke i-main character lapha izoba nguDr. John Gani. So today masiqala nje le launch nje sizobe sikhuluma ukuthi nathi Soweto
asingona abancikane ukuthi singakhona ukuthi senze an international film ekhona. So ke is packed because into esiyenzile siyenze nje yafana ne Durban International Film Festival kwaba ne film mart mayiqala nje. I film mart kula ke sizofundisa ngama master class, but the beauty asibizanga nje abantu ukuthi bazofundisa, sibize ama organizations afundisayo. Ama organization afana nabo National Film and Video Foundation, ama organization afana nabo PMA, ama organization afana Independent Black Film Collectors, ama organization afana South African Guild Association, nawo wonke ama organization, Gauteng Film Commission, wonke ama organization azabe efundisa ukuthi wena umuntu waseSoweto ofuna uba involved kwi film festival ungenza kanjani. And ngiyacabanga ukuthi futhi kuzobalula mabe bekhona bebonana bangayithola leyo master class ngaleso sikhathi, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe umuntu mayisafuna ethe ukuthi xaxa usengakwazi kulula ukuthi ena ngisacela ukujoyina ke ngize ngizofunda into enzulu ke manje ngasesiyo nje le master class bekhona. Engijabulisa kakhulu ukuthi nje ngama legacy project eSoweto Festival ukuthi sizoshiya ini eSoweto mesenza lokho, ngoba besingathanda ukuthi iSoweto Festival beke event kuphela. So maningi ama legacy projects esowashiya khona eSoweto. One of them engijabulisayo ukuthi 60 young people will be graduating with diploma and degrees kwi-film. And then lokho kuzobe kusenzwe MIC SETA ne Department of Higher Education. So sobe sinikeza certificate well done. I-practical skills zenu nisitholile. Seningahamba niyosebenza eSABC. Oh wow. The second one esizokwenza sizobe silauncha iSoweto Music and Film Office. Nobaba Ekhaya Simenya. Ubaba Ekhaya Simenya lapha eSoweto Theatre wakhile nohulumeni iSoweto Music and Film School. So sizobe silauncha soyithula ngosomthethweni ukuthi nayi lokho. And then the third one esizobe sikwenza sizobe sibonisa ukuthi imusic nefilm zihlangane kanjani, because baningi ama musicians abangazi ukuthi bangadla ngomusic wabo bafaka kuma films wethu. So besinaloko si unpack lokho, and then obviously sobe silauncha le Alpha and Omega film esizoyishuta nje khona kwindawo eziningi la eMzansi. Iyo le othi ilead yakhona kuzobe ku Dr. John Kani. Dr. John Kani uzobe khona manje nje usendleleni uyakhona eMaponya Mall. And then akukho umuntu omusha la afana bekhona except basemaponya Mall. It's free of charge. It's a great opportunity. It's free of charge and nje wonke umuntu sithi abe khona lapha khona. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abazohlomula ngalolu hlelo, kodwa ngifuna ke sigxile la ke sibheke abadidiyeli mhlawumbe abasafufusa ukuthi bona ithuba njengalezi noma ke imicimbi njengalena bona bahlomula kanjani kuyo. Into esizoyenza for the past 6 years besiloko sifundisa ngefilming, television, interactive media, audio visual nje konke, script writing nje konke into. But this year si decide ukuthi bonke labantu besibafundisa for 6 years sibabheke ukuthi bakiphi empilweni zabo. Laba bangasebenzi, laba baphesheya bakhona lapha khona. Bazobe announce ukuthi sizoshuta 5 movies in the country next year. So sizothatha bonke laba ngothi bafundisile siyabathemba bazobe ingxenye yala ma film festival azobe isenziwa. So kuzobe kuna big graduation kusasa izoqala ngo 3 o'clock to 5 o'clock khona lapha eStekeneko cinema eMaponya Mall. Stekeneko has been with us for 6 years and ngaba abantu abeloko beqhuzela ukuthi at least bekhona. So bazohlomula ngokuthi laba ba graduate bonke sebewutholile umsebenzi, bazobe beqashwa nje bonke and sithatha nabasha. And manje si busy siya negotiate nohulumeni ukuthi leya music and film school eSoweto sifake bonke abasafuna mahala bazokhona ukuthi bafunde khona and sibanikeze nemali yokugibela stipend ukuthi bangene khona bekwazi ukuze nasemaklasini. So ayikho ingane eSoweto applyile engazukhona mina engxenye yokuthola interview and then laba selective bafunde mahala bathole ne stipend khona kuloko sokuqala beginning of next year. Manje ngiyezwa ukuthi uthi kuzoba ne graduation kusasa. Ngiyazi ukuthi lo mcimbi u3 days. Yes. So kuzobe kuyi graduation kusasa and then ngalona omunye 2 days kuzobe sekwenzakalani khona.
into esiyenzayo futhi sishuta ne-movie kukhona ama-movie abiza ukuthi 48-hour movie. Angisho first day manje i-masterclass namuhla ezikhona and uDr John Kani uzongena akhulume nge-film industry and then the guys from Hollywood bazongena bakhulume nge-international trends zase-filming and then ke kulonjwe nale movie today. Kusasa i-graduation, that is the main thing ezobe senziwa and then ngo last day sizobe si-showcase izikolo eziningi abo after nezinye izikolo ezobonisa ama-bioscope yabo amafilimu abawenzile khona. Manje ibaleka kanganani ke imicimbi efana nalena ikakhulukazi eindaweni ezifana naseSoweto engikujabulelayo nje mina ukuza ukuthi amathuba njengoba ushona ukuthi akekho o-apply laseSoweto ngaze alithola ithuba lokuthola i-interview naleso sikole leso othi manje uma mhlawumbe awusiyena waseSoweto uyakwazi ukuthi u-apply nawe ube yiphathi yalesikole lesi okhuluma ngaso ukuthi sobe siyamahala and ithu uzobe kutholakala futhi nemali yokugibela kuso. Ngizele eSoweto so soqala ngeSoweto but wonke umuntu eMzansi ofuna u-apply uzokhona u-apply angene abe yiphathi yengxenye yalokho. Kuzolokhu kuqhubeka nje nakweminye iminyaka ezayo. Nakwiminyaka ezayo izoloqhubeka kusenzeka lokho. So kusasa nje sizobe sivula officially kubo Free Cinema and other places ukuthi apply ngene apply because ama-bursary internship nje wonke azobe evulile. Oh so vele bengithi ngiza lapho kumbuzo ukuthi mhlawumbe umuntu ofuna uku-apply kodwa ufuna ukuba ingxenye yalolu hlelo anganithola kanjani ke axhumana nani kanjani? www.sowetointernationalfilmfestival.co.za www.sowetointernationalfilmfestival.co.za uzongena khona bazothola ke yonke imininingwane ekhona lapho. Yonke imininingwane. So nje ungama-advise ngokuthini ungathi umuntu onjani kufuneka apply for this ngoba phela ukuthola kwesinye isikhathi ukuthi makuvuleleka amathuba njengalana abantu abaningi mhlawumbe thousands and thousands abantu be-apply but uthola ukuthi mhlawumbe abanye abanayo i-personality or mhlawumbe ikhono lokuthi bangenela ungathi umuntu onjani onga-applyela ukuthi ke azongena la onesifiso sokuba uphathwa lolu hlelo. Lokhu buka i-television every day but ngenye isikhathi unemhloso ukuthi ngiyafuna ukuthi ngifane nabala bantu so apply lithuba lakho lelo. Yes because baningi abantu abaye noma behlangana nathi noma emgwaqeni noma einkundleni zokuxhumana intsha ebuza nje ukuthi ungene kanjani tholakala kuphi ama-agents so siyajabula ukuthi kunohlelo njengale oluzobafundisa zonke lezo zinto bakwazi ukuthi bangene. Siyabonga kakhulu ngokuthi uzozivakashela ekhaya Jikelele. Siyabonga nangomcimbi wenu omuhle sinifisele nje inhlanhla kukhanye konke iqhubekele phambili nje idlodlobale lomcimbi nalolu hlelo ngoba siyabona ukuthi izohlomulisa kakhulu ikakhulukazi intsha lapha eNingizimu Afrika. Okumhlophe. Siyabonga kakhulu. Mbukeli ke besixoxa mayilana ke nodaba lokuthi kune-Soweto International Film Festival ekhona iqalile izothatha izinsuku ezintathu kanti kuningi okwenziwa khona. Okumnandi ukuthi kuzohlomula ke intsha lapha eNingizimu Afrika kanjalo ikakhulukazi ke lapha na ke endaweni ke yaseSoweto kanti zikhona futhi nezinhlelo zokuthi lolu hlelo luzolokhu nje liqhubeke njalo njalo. Siyayithanda ke inhlelo njengalezi lapha ekhaya Jikelele kanjalo ka-SABC. Okwamanje ke mbukela sinjike qhunga sayitolo sizobuya emva kwekhefu. Iqela le-Lions lijonge ukubuyisa indima yalo xa liza kuqobisana neqela le-Zebra kwibala i-Ellis Park eRhawutini kulo mgqibelo sijonga kuwo. Oku ke kuzemva kokuba bebuyele kutyelelo lwabo lwase-Europe nalapho ke bephumelele khona baze basilela emva kathathu. Also, we didn't get the results that we wanted, but as a team, it's an opportunity for us to get tight, to bond a little bit. And you could see the fight, the way the boys fought, just every game to the last minute. So that's good for us. But I think ideally 4 weeks is not ideal. We just roll with the punches and get on with it. Iqembu lebhola lombhoxo iBulls lihlose ukusebenzisa ngokugcwele isimo sezulu enkundleni yazo yezemidlalo ePitoli lapho lizotholana phezulu khona neqembu lase-Ireland iConnacht emidlalweni ye-United Rugby Championship ngomgqibelo. Umdlalo uzoqala ngehora lesihlanu ntambama kanti kamazinga okushisa ambukela ngomgqibelo abikezelwe atshengisa ukuthi azobe ngaphezulu kwama-30. Lokho kuzowasebenzela ama-Bulls kulo mdlalo njengoba phela iqembu lale-Ireland alijwayele ukudlala ngaphansi kwamazinga aphakeme esimo sezulu. Yeah, the goal for ourselves to get 14 points on tour. A lot of positives came from the tour. Like 2 of the games was
a nail biter up until the end. So definitely, I think we can take the positives from the two wins on tour. Obviously, it's never easy going over there, but yeah, I think a lot of positives to take out of the tour, and now to put our focus back on the 3 games we're gonna have here. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele ngenene mbukela ikhaya likhaya ngothando imfudumalo kuyabonakala kaloku ngendwendwe esiniphathele zona namhlanje kanti ke njengoko sazimbukela into yokuba ixesha leziyunguma zokuphela konyaka lifikile elixesha ke ligcwele imisitho equka imitshato imigidi ndibala ntoni na kufuneke ke ukhe uphumle kwaye uthathe ikhefu ukuba ke awunamibono malunga nendlela yokwenza imibhiyozo ibebhanyabhanya ngeziselo ezimabalabala ungaxhalabi apha estudio ke sinomxubi we-mocktails onamava kunye ke nonomdla wokobelana nathi ngembono malunga nokuba ke yintoni emayiselwe kwaye ke yenziwe njani. Uphila Sande Mbokazi ungumnikazi ke wenkampani yemisitho kwaye ke angaphezulu kweminyaka 10 xa kuthethwa ngemisitho kunye ke nokwenza iziselo. Ndiyaqonda mbukela into yobana xa ndithetha ngeziselo bakhona beva ngathi yeyi umqala lo womile. Phila Sande masibulise sikwamkele enkqubeni unjani? Ngiyabona ngiyaphi njani? Ndiyaphila nami hey uze nento zikhala kamnandi namhlanje ndifuna uqonda bana uhambo lwakho lokube ube kanti uzibandakanya ne-mocktails luqale phi? Asingisho ngaqala ukwenza ama-mocktails azange ngiqala ngama-mocktails uqaleni ngaqala kuyi-body weight then ngasebenza all my way up ukuthi ngizobe yi-bartender and then sengilapha manje ukuthi ngikwazi ukwenza ama-mocktails. Uyasho into yobana ngexesha ngokwaqhubeka umnyadala i-World Cup ka-2010 kulapho wazibona into yobana hayijonga ndiyayishayela iway and ndiyathanda kakhulu into yokubana uthi uye wasebenzisa amava wakho njengoko uyi-waitress khawubalene nathi ngaloo nto. Yeah, ngithe uma ngiqala ngale nto like akusinto ibuyi-passion and ngoba manje sengasho ukuthi like ngaqala ngazifundisa ukuthi ngibe lapha engikhona namhlanje and lento engiyenza manje namhlanje into engipassionate kuyona and yeah. And speaking of passion siyaqonda ngokunto kubana singena kwi-festive season and eyona nto iphala kaphambili kukuba umuntu xa ingena mhlambe noba ungena kumsitho either corporate okanye njani uqala jonge phaa esiseleni into yokubana kume kanjani. Khawusixelele into yobana xa usebenzisana nabantu is it corporate is it parties khawubalene nathi? Okay, mangisebenzisana nabantu like it depends ukuthi umuntu enofuna. Sometimes nokuthola ukuthi umuntu bafuna like ama-wedding events. Sometimes uthola ukuthi senza ama-events for ama-corporate events and ama-year-end functions. So I cater for yonke into. Yes, would you say into abantu ngoku abaye ba-adapta kumcimbi we-cocktails xa kusiwa kwimisitho? Yeah, abantu ba-adapta like into eyenzakala like kunamalanga ukuthi abantu sebelandela like i-social media ukuthi yini into etrendayo kunamalanga and if uthola mhlawumbe ukhona umuntu ayibonile ku-TikTok ukuthi ubona i-drink enama-colors na umuntu ufuna ukuthi ayi-order na into ayibonile ku-social media. And I mean ndiyafuna uqonda bana njengoko umixa for different events uba ngaba mhlambe ndiza kuwe ndithi mhlambe hey ndinepati thile okanye ipati yam okanye ndenza i-Christmas party xa sihlala phansi as i-client zintoni mhlambe ingcebiso oye undiphe zona? Okay, into yokuqala ukuthi kumele ngibekwazi ukuthi wena ukhetha for abantu abadala omhlawumbe like it's the youth or ngabantu abancane but normally ufuna ukuthi wonke umuntu abe comfortable say cater for wonke umuntu olapha. Wow, and ndiyahalela uqondo bana mhlambe xa uzowenza umsitho do you also look at the theme ihamba njani so that you align it with ezo mocktails uza nazo xa ndithi theme mhlambe ujonge umcimbi we-colors ujonge ilogo so that ihambelane ne-mocktails uzizayo and kutheni oko kubalulekile nje? What I will say ukuthi wonke umuntu une-theme yakhe afuna ukuyenza nathi senza sure njengekhampani ukuthi sikunikeze lento oyifunayo makuthi i-theme yakho it's like colorful senezama ukuthi sikunikeze something inama-colors and nice. Wow. Yeah. So ke ngoku ndifuna ukuthetha ngezi ziphambili apha etafileni uze nazo because ndiyabona into yobana kune-colors ezi-different ndifuna uqale ngayo le. Yeah. So le bayibiza ukuthi curacao yona iswitch yona ngokwayo nje so siyayimixa ne-orange juice okanye mhlawumbe sizimixa ne-Sprite ukuthi uthola ama-colors awu-2.
So uyakwazi into yobana uzenzele usendlini for umuntu othi I'm hosting friends. Yeah. Okay. And yona simple uyakwazi ukuthi uzenzele noma usekhaya uhleli. It's easy and simple yona. Kweliqala lingapha? Bese kule bayibiza ukuthi i-grenadine nayo. It's sweet but hayi ngaleyo ndlela. Okay. And I see easy mixer ne Sprite okanye i-orange juice or mawuthi ne-pineapple yangena with anything or mango juice nayo wazi ukuthi imixa nakhona. For umuntu mhlambe oqhele izinto ezingathi zibukraka ngoku afikelele kwi-mocktails afumana izinto abana hayi ngeke zisweet mhlambe ufuna into engathi izawutshisa, what do you recommend? Makwesi umuntu ufuna into eshisayo. Into engathi izawutshisa because i-cocktails nabo babu sweet, so khona abantu mhlamba bathi hey mina ndiqhele izinto ezingathi ziyakraka zisawa. So for a sour taste izintoni mhlambe that you recommend umuntu uba angazibiza without maybe mentioning the brand names? Okay, singayi mhlambe i-lemon juice. I-lemon juice yawazi ukuthi ilethe le sourness we drink. So yawazi ukuthi mhlambe uyihlanganise nale i-grenadine. Ingabe too sweet, ingabe too bitter at the same time. And leni lapha phambi kwami ndiyayibona ba le ingathi ithi mina ithi Colos le ndiza ngegama. So lesibiza ukuthi i-mocktail sunrise. So simixe i-grenadine bese ne-Sprite bese ne-orange juice. Can I taste? Yeah, was a good taste. Ayina nansi kamasa. Ndiyayiva ne-lime apha. Ikhona? Yeah, lime ikhona khona. Wow. Uthe ndadidizela usho zange ufake inyembezi zikaVictoria. Ikhona into ethi apha. Ndiyarhalela uqonda uba namhlambe does i-cocktail ye-choice yakho ingaba mhlambe yatshintsha with each season? Ufumanisa into yoba mhlambe xa ungena i-winter umixa o-cinnamon. So sengasho ukuthi like ama-cocktails are seasonal. Mawukuthi njengamanje kuyashisa and abantu basobe prefer like into e-slush. Like into ezifana nabo Dakari. Wow. Ay enkosi kakhulu ngokuba ube nathi futhi ke ndiyafuna into yokubana usijongise kuze andifuna ubona ababukeli bakholwa ngokuba babone yonke le nto. Cela usibonise indlela esimixa ngayo. Okay, so wenza le blue because so na le red. So that it dash. Awusathi dash. Dash of. Uye ngamandla ke pha kwi-dash. Kuvakale. Okay. Sivele ngithatha esikancane from there. And then when it comes to kulendo because utshila into bana umuntu angayenza ekhaya ugalelela because siyazazi kwezinye into bana bangodabuki bengu-single. So xa uthi qatha lena umeasureisha njani? So you have measuring my meals depend ukuthi like do you have the measurements akhona just like 2 shots. So leyo it goes well with orange juice. Yeah, it goes well. My mix another mango juice or orange juice kuya ngawe nje ukuthi wena uthanda maphi ama flavors akhona. Oh, you know I've always wondered especially xa kuziwa kumcimbi wombala because uzayibona nje ihleli inganyakazi kanti kwayona i-mixture yayo isabugelish. Yeah. And then emva koko ungafaka ke ngoku ispirits zakho xa ufuna into ezawugijimisa igazi. Yeah, ufuna into ezogijimisa igazi nje bese nawe uyathi nje. Umlinganiselo ungakanani wona? I would say 2 shots. Okay. Yeah, 2 shots nje. So mind you mbukeli zi-virgin cocktails ezi bangathi hey ekhaya jikelele sesanxila. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into yobana wow, okay, there you have it. And unefala wakho ibhanyabhanya. Can I also taste this one? Ndiva into yobana mhlawumbe ngeyiphi engathi xa ndifika kuba ngolu ixesha leziyungu mafuneka ukuthi xa ufika pha already selusazi into yobana ufuna ntoni ungabubuzi menye into yoba nantoni lena yintoni. Lena mbukeli ndingatsho into yobana izinzile uba ngaba mhlawumbe awufuni izinto ezingathi zi-sweet. It's more subtle and complex. Hey, andifuni ngasikebe ndithi ngasikebe kutheni. Kodwa ke ndiyafuna uqonda bana uziperisha njani mhlawumbe i-cocktails zakho nokutya. Let's say ufuna mhlawumbe emva kwemili yakho either you are dining, ufuna uthi cocktail, ungarecommenda eziphi emails? So kuya ngokuthi wena like which kind of meals like you having. Mawukuthi like you mhlawumbe nidla something light. Yakwazi ukuthi mhlawumbe uthole like i-drink bathi mocktail sunrise, it's easy and you only light drink yakhona. Abantu xa befuna because kuyabonakala into yokubana jonga uphethe umcimbi we-cocktails ufumaneke bangaqhagamshelana njani nawe? Okay, ungasithola ku-IG _XOXO_mobile_bar.
Inkosi kakhulu phila sane ngokuba usindwendwela apha enqubeni. Ndiziva bright man, ndisenda right emva kwezi cocktail, ngasho ndithi ziniphakamisile and ndiyacinga into yobana mhlawumbe zeziqhamo othe wabe kanti uyazixuba apha. Enkosi kakhulu ngokuba usindwendwele, sikunqwenele konke okuhle. Qinisekile le festival fully booked because imisitho ngapha nangapha. Enkosi kakhulu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo besincokola naye nguye kaloku uphila sande Mbokazi, nobesinikeza kaloku ingcebiso njengoko kaloku sijonge uDisemba. In fact seliqalile uDisemba kuba imisitho left, right and center besabelana nathi ke mbukeli ngengcebiso kamhlambe eyahlukeneyo kule holide yokuphela konyaka. Besithi qhwi ke evenkileni mna ndazawuthi Gwenyables, i-cocktail yam savukele i-Ekhaya Jikelele.